Festivala çand hüneri acizira botanji çendimen ve vara parveker em hedi ber dawiya bername xçun ha em beş dawiya bername de disa ji çapemeniya Kurd ji ajansın Kurdistani nüçin dawi jwara ragin nüçin dawi ketin ajansın çin em bu ara parve bikin hem xatirê xwe ji we bixwazim pêşî em ajansa nûçeyana Firatê Anefê binerin di manşeta Anefê de ji ber îşkenceya aqilê xwe wenda kir ev cîwanê Kurdiyê çûyê leşkeriya Tirkî da nava artêşa Tirk de leşkeriyê dike rastî îşkenceyê hatiye cîwanekî bi navê Demhat Çakal bi saxlemî çûyê leşkeriyê lê li wê derê rastî îşkenceyê hatiye dewleta Tirk hêzên dewleta Tirk îşkence lê kiriye li wê derê hişê xwe wenda kiriye باوی شیخ موسی چاقال گویی کوروی جبر işkence askeri diyaklı xwendakirî li İstanbul serdagirtinê yekê gulanê piştî pîrozbahiya Newrozê dewleta Tirk xwe pîrozbahiyên yekê gulanê ji ranegirt niha avêtine ser malan û şêst kes kirine bin çavan li geverê jinek ciwan hate kuştin ji bo greva birçîbûnê ya Filîstîniyan li Qahireyê projeya çareseriyê Federasyona Kurdana Ingilistanê rêveberiya xwe ya nû hilbijart İnstitüya Kurd a Stockholm'e bernameya cejna zaman eşkere kir. Xelata Ludovics teröristdan Muharrem Erbey idaname kerezi evci idaname derbari Kurdan de hatını amadekirinde emle ajansa nüçen adijle jibinarında ajansa nüçen adijle de nüçeyin derketini peş için eman jibara parve bikin şehit sembola berxudan u hizat tegoşineye لدیلوکی پانل زمان هات لرسن ل آمده تفگیر هوایی دست بکر لبو تفگیر هوایی بالا فرن ارتش ترک دیسا کتی ناول لبو تفگیره استانبول نیزشیست که ساتم من چاف کردن کرد به 14 خوازان جبو ماکه قانون نو آمده دکن خوشبه اکر آمده دکن به 14 خوازین خوی سرکه دستورا بنگهین یا نو یا ترکی ویر قاشو ور چکرن یا نو جبو ویجی کرد خو آمده دکن
لگل جهری بونه دوماندنا بلافکرنا شیران ام فهم ناکن داخوینی کیه سترانین دنگبیجی با آوای روکی دستیره سروک وزیر خواست درسمیان نه البجارت evjin üçendawi yende ajansa nüçen adlijle dihayde ji girti em heri dawi ila ajansa başarı Kurdistan'ı puk medya jibin arında puk medyada nüçen derketini peşini Kerkük ve efsereki de tekna bombeki de şehit bulu Kerkük'e topxaneyn Türkiye herema Kurdistan ilsa topbaran dikin Celal Talabani bişanda el-Ehrar ve Civiya Şeyh Abdullah Barzani çu Serdulovanya xo Xosret Resul gel Arikari Cigri Veziri Derve Amerika Civiya İsrail xo peşandan dijarav şaburi darxistin Beşar Esad muqtada sadr xalat kir temaşavan hecan nüçeyn davi yende rupelin yanjı da ajansın Kürdistan'ı da cih girtini bu nüçeyn ve sebeketini ajansan. Temaşavan necabı ve avayam geçtin daviya bernama xoya iroji hatta hevditine gidin bimnin nava xeyr u xaşiye de be xatıri ve.